Det hører til sjældenhederne, at kirker må afvise publikum i døren, men i de her uger, der turnerer koret Harlem Spirit of Gospel Choir rundt om til udsolgte kirker i Skandinavien. Målet med koncerterne, det er at få os tilknappede nordboere til at åbne lidt mere op og synge med på sangene. Og det kræver åbenbart en fridag i Odense, hvor koret lader op til at kunne fortsætte resten af turnéen. We're gonna wake the choir up. Housekeeping. What's the matter with Jesus? He's all right. Harlem Spirit of Gospel Choir er på intens turné, og når man så endelig har en hviledag, bliver den udnyttet fuldt ud. So we're gonna go sightseeing. You wanna come with us? Not right now, I'm tired. Anthony Morgan har oprettet koret og stået i spidsen for det siden 2008. Oh, it's been fantastic. I love it. Med ønsket om at sprede glæde. I like to force people to smile. We've been sold out almost every night, and people are like, spiritually, we're dead here. You brought so much life in 90 minutes that I've seen in years here in this city, and that's what most cities say. Hello. See, they say hello back. All you have to do is be friendly first. If you're friendly first, people follow. Korlederen er helt bevidst om, at Odense er tæt knyttet til forfatteren H.C. Andersen. I'm Han Christian Andersen. That's me. We're telling the story of Jesus Christ. So it's similar that we're telling a story through song, and he told his stories. Only thing is his are fairy tales. Ours is real. Do you believe in God? Oh, yes. There's no doubt. I learned that a long time ago. My mother passed away when I was young. And I just said, okay, if there's a God, please take care of us. And he took care of us. My brothers and I, my sister. So there's definitely a God. Oh, wow, okay. Selvom turnéen er en juleturné, er Anthony Morgan ikke selv særlig begejstret for julen, for det var i juletiden, hans mor døde, og efterlod ham og hans søskende. I will do Christmas music or produce something so that people can enjoy. But for me, I'm okay. You take a step back. Yeah, I prefer to do that. Okay. Overalt, hvor koret kommer, ser de det som en opgave at få folk til at åbne op. Og det kan godt være en udfordring blandt os skandinaver. I get joy when I think about this. Just say, what he's done for me. What he's done for me? I get joy when I think about. What is done for me? I get joy when I think about. What is done for me? There you go. I'm not a singer. But guess what? That's what I'll do with the audience also. Okay. And they all sing. En enkelt hviledag i Odense, og så er koret klar til at fortsætte deres turné. Right. There we go. Ja, det er svært ikke at sidde med et smil på læben, uanset om man kan synge eller ej. Korets aftenkoncert i Fredens Kirke i Odense i morgen er altså udsolgt, men derfor er der også arrangeret en ekstra koncert i morgen eftermiddag, hvor der stadig er få billetter at hente.